clear tu le ngai thatu te zir top ni chibai le vek ule ni san lama UEFA Europa League te khel chun zom ani ve leya chung result chu tu na kan ron tar langin kan clear hawanga ten football thuleng te po thira ngai thla ho na in nei le bokdonang o soitak ngin tun tum chu Europa League lama tangin bul tran tai la United B ka tang hianin tran donang o ni sana inkhela English Premier League club tal boy mai Manchester United in point hum an hlot chuaka an king pui Scottish League club Rangers chu goal ni goal khatin an ne Old Trafford ta inkhela hian United lam hian goal shot tum som paruk an neya Rangers lam hian goal shot tum som pakhat an nei thonga inkhel pumpui thira United an chung nung zoka point hum hlot chua phu zok an chaktila kan soi so lo ber me he inkhela hian first half a team pani ten goal shot an nga khop maya golero apoi mo ber kha kan mulava second half ai ro goal thum kan muta thong second half a goal ma saber hi minute songa patni na Rangers goalkeeper Jack Baldlanan anlama ati lopal ania hemin nuwa heng goal dang kan mu bel mai lava United team hi sikhat fine an chak mai don ni te point alang man ma se minute somriat pariat na Scottish League Club Rangers team tan Tavernier siam sak atangin desertion an sipur aron sota anin ne tok ngei don ni in alang man ma se hun pek bel minute som ko patni na Manchester United tan Lisandro Martinez sa siam sak atangin Portuguese forward United captain ni bok Bruno Fernandes son mamo chana ni turin goal aron khunga goal dang lubel zui talovin United team hian goal ni goal khatin ne nan changa point thum hlutak an hlo chuak ti hian United team hi khelsaria point som panga nen palina anin suan chawa a chebera playoff tal an khel don ti achiang zuita ane awan doi zo ka tang Rangers team lam ero khelsaria point som pakhat ne som pathum na anom zui ve zela ani lampo playoff khel phak thei turin an din mun a thato hle English Premier League club dang Tottenham Hotspur lampo in point thum an hlo chuaka an king puimol nei tu Hoffenheim chu goal thum goal nin an ne he in khela hen in khel pumpui thlera mol nei tu Hoffenheim lam an thazoka ma se English Premier League club Tottenham Hotspur lam awa nei zoka an tang thong Mizoram ate po lo zin to Hoffenheim team lam hian he in khela hen minute thum na leka goal kan mukha la Pedro Porro siam sak atangin James Maddison chuan Tottenham Hotspur tan ma an hruaina goal aron khunga minute som ni pahni na James Maddison siam sak atangin Son Heung-min chun an goal ni na akhung leya Tottenham Hotspur lam hi olsam takin an chak don ni te point alang man first half a goal dang alu bel lava Tottenham Hotspur lam hi sini fain first half a ma an hruai second half minute samruk pariat na ero goal kan muta Mizoram ate po lo zin to la muala nge lo in lan to Hoffenheim team tan Anton Stetson an sipur aron su thena game bo rok anung zui hle ma se minute sam sari pasarina Tottenham Hotspur team tan Mikimura siam sak atrain Son Heung-min chuan he in khela a goal ni na le goal thum goal ni ma an hruaina goal aron khunga hun top ma hret minute somriat pariat na Kramarica siam sak atangin David and Su chuan Hoffenheim tan an sipur aron su then velea Hoffenheim lam hian hemi hnuah hin na takin an nor leta goal dang ero alu bel zui talo anni ti hian goal thum goal nia hne na chang team Tottenham Hotspur lam hi khelsaria point som palinen parukna anin suan chawa anni lampo hi achebera playoff an khel phak don ti achiang ta anni awan doi zo ka tang Hoffenheim lam ero khelsaria point ruknen somni pariat na an chuk thla thunga playoff po khel phak lo thut thei din mona anding zui thong in khel ngai ven hlodanga Italian Serie club Lazio lam point hum an hlot chuaka an khengpui an mi khwal La Liga club Real Sociedad chu goal thum goal khatin an ne he in khela hin minute nga neleka Lazio team tan Mario Gila chon ma an hruaina goal a khunga minute somthum pahni na zakak ni chon an goal ni na khung lehin minute somthum palina Valentin chuan sithum faya ma an hruaina goal a khung leya Real Sociedad lam hian Aiten Muno Saret kat mu chu an putur hle hemi nu hian goal dang alu bel lok lava hun top ma minute somriat pahni na under chon Real Sociedad tan an sipur asu thena
goal dang ero alu bel zui talawa mol nei tu la zio lam hian goal thum goal khatin hne na an chang ti hian table thar bera hne na chang team la zio lam he khel saria point song pakonen achung bera an oma round of 16 direct in anin pet kai ti achiang zui ta anne avan doi zoga tang rio succeeded lam ero khel saria point som nen som pariat na anom ve se la playoff khel thei turin din mun tha taka ero an la ding thong in khe result dang te ro kan ngai thlak chak le kan lo nga hlel kha aum lem lova chu wang chong kal sanila football thuleng lama lut chawang o tu tum chu city na an seng lu tak omar marmo satang hian bul tran don ta illa city lam hian sum an mang nem khop maya english premier league club manchester city ti lo club dang zong te hi chuan paw million za somni paruk vel player seng lu nan an mang ania aum zia chu city ti lo club dang zongina sum an sen bel khom he paw makta doi za somni paruk po alatling lo tinani chu city lam ero player seng lu nan paw million za somni chong an seng der to maya defender thar pani kosanov le reste an seng lu nuwa nizan nama khan antar malam thom chak zonan egyptian forward omar marmos chu frankfurt atangin an seng lu ta aman zata hian euro makta doi samsari an senga edson hi paw million panga aum don ne tarlan ani bok omar marmos sen city a hen jersey number pasari a hadon anni kan shia thau angin marmos si ache chelem lo khop maya season kalmeka acho santak frankfurt team khan in la rong ranga tum somni paruk in lanin go somni le midang gol khung tur siam sak tum som pali aneya aum zia chu match somni paruk ain lana hian go som thum pali te meu mai go lu ta hian ain rol vek tin ani chu pui hem tak anni bundesliga bi ka go som panga akhung towa hurricane go som par khung ti lawa chon bundesliga season kalmeka gol khung tamber ani ya hurricane cho aphak lo tinani chu hetiang khopa che thai city lam hian an thlem lut theya an tangkai pui ngei tura tepo han be sei taila a thao me football pandit na thok mek friends team tana loin lan to jerome roden chon tun na ya khan kelen mbappe chungchanga angai dan aron soya roden chuan Kylian Mbappe hi player ro pui tak le theina sang tak nei chu ani ti kan hretlang theu anga amai ro chu friends team tana captain ni turin ala thatok lawa akumpo hian alatlin lo anni chu mai ba ka ain khelte han enta ula captain ani laya a khel thin dan le captain ani nuwa a khel dan te hi adang lam to khop maya pressure sang tak hei hian apeti achiang hle chu wang chon Mbappe captain ni na hili sak mai ke chon tha ka ti ya midang hne na pe se Mbappe po team tan thatakin ain lan thei zokin karing ti in Jerome Roden chuan asoi season kalmek UEFA Champions League ka champion thei tur point sei zui antitam chho zela anin rin siak chho molmol ani ber mai kumin season b ka Liverpool team an che tha Liverpool team champion tura ring po antam chho tran ta khop mai nizan lama khanin Liverpool team tana loin lan to Michael Ballack point to thar aron neya Ballack chuan season kalmek UEFA Champions League kan clear wangwang le team tin te che dan le an khel to dan te en chuan Liverpool team hi champion thei tura karin ber an niya kadu ber po an ni pok kumin be ka chon Liverpool team hi team ro pui tak an niya Europa hen acha ber te po an ni thei hialin karing an ni chukarin na ti hlotling thei tur chon Liverpool team hi UEFA Champions League ka hen an champion angai don na an champion ngei po karing tin Chelsea tana loin lan to Michael Ballack chon Liverpool team chungchanga angai dan hi asoi Cristiano Ronaldo chungchanga Emmanuel Adebayor po aron tong chuak vele ta Adebayor chuan mitam takin Lionel Messi hi an faka Ronaldo hi an da niam zok lang puin kei chon kalosia a kangai dan hi adik lo mai thei bok amai ro chu kangai dan hi tlang takin han soi taila Real Madrid ta kaloin lan ve zoi to wang po ni lovin Ronaldo hi kei kangai dana tun din huna chuan aro pui ber ni chuan ka hria a football history mi ro pui ber ani in ka hria hei hi achan ber chu mitam takina inel na har anti UEFA Champions League ka final goal khung tamber ania khovela goal khung tamber tunge kan ti chon ani bok hi ania UEFA Champions League semi final ate
quarter final te tunge goal khung tamber tia Mizo le chuan ani tho hi anni tin UEFA Champions League a record te hi han enta ula goal khung te assist tamber ani na te hi han clear le tula khovela footballa in la sangber kan ti UEFA Champions League a hetiang khopa record ani ni chuan tunge ani aya chungnung jok om theiang tin Emmanuel Adebayor chon Ronaldo chungchang hi asoi Liverpool team forward Mohamed Salah point thuthar aron nei vele ta Mohamed Salah chon football khel to zinga tunge thai ti bertia anzona chu changin Mo Salah chuan tun din huna hian player ro pui tak tak chu kan mutowa tuna khelai mek zinga po miro pui tak chu anom hle in hnial tam tak po thlen tu an oma amai ro chu ka ngai dan tlang takin han soi tai la Brazil Ronaldo Nazario kha player ro pui ber chun ni in kashia a complete anni tunlaya footballer kan mu chiang te ai hi chun ani hi chu asang filor laka han khai khin chia po kangai lo tin Mohamed Salah chuan Ronaldo Nazario chungchang hi asoi Manchester United ina andu lova anhnol nu Mason Greenwood point thuthar aron neya England team ina England team in ko andu le thu te po soima se Mason Greenwood hian aril ru alam le tabik lo ni in alanga nizana ma khan England team tan inlan atum to lo thu le Jamaica team tana inlan atum to thu asoi chiang ta Jamaica khwale tuini na ain bel tak thu asoi tu na tang chuanin Mason Greenwood hi England team tan inlan to lovin Jamaica national team tan ain lan to don tinani chu kan hriat tlan theu angin Mason Greenwood hi pongsol thu boy wanga boy shep kha ani hia pongsol thu boy anei na ber hi chun azui le duan to ani kha amai ro chu United team in an ngai dam theilova an chhuatir tamaka ma se tun din muna a che thale to khop maya an forward call te ai point ani hi chu a che thafal nal anni League 1 a tun din muna Marcel tan ain lan meka League 1 a goal khung tamber nin top scorer ni na achel mek nge Liverpool legend Jamie Carragher thu soi hi kan pomzong ani hlomem le United le Liverpool tran lo tan chon ani hi chu angeyom le don ania Jamie Carragher chon tun hnaya khan media ten ankom na mitam takin Liverpool mitam takin Chelsea te Manchester City te Arsenal te hi an soilian thina tun hnai chawa chon anni hi an che thaboka thil om lo po ani lo ani amai ro chu football history te le England rama player tha kan soi apiang chuan United le Liverpool bak soi tur anom lova tuna ka soi tak Liverpool le United te hi atira ka soi tak khan engtika ma an khum zaudon lova England a team tha kan soi to chun United le Liverpool an ni reng don na City Arsenal le Chelsea lo ti ve chen hi atul lo ti hin Jamie Carragher chuan asoi Italian Serie A club Juventus lampoint antar malam thum sak antum na konga ni zan lama khan English Premier League club tena an o mai Randall Colomoni chu an senglu tak thu an soya umoni hi Italian Serie A club Juventus lam hian tun season kalmek chunga tan an kol don na lona an hona hin Euro makta doi khat an senga Edson anun chon aman zat hi Euro makta doi pani point paruka tepo asang chho theidon ni hin tarlan ani bok umoni hi kan hriat theu ang khanin World Cup a goal thazet mai khung se chuan France team World Cup no moi choi pui thei tur kha ani ya amai ro chu a thel lo mai kha ani ya seizui te po atitam ani kha amai ro chu player thatak ani ya PSG lamai ro khelna mun achang tam lutuk lova English Premier League club lian tenen seizom ni man ma se Italian Serie A lam hi apan ta jok ani Chelsea lampoin Alejandro Garnacho chu an senglu thei mai thei ni hin alanga nizana ma khan English News 10 antarlan dana Alejandro Garnacho hian ramdang han pan mai ai chuan English Premier League club dang zom apoi ti lo ni hin alanga amadu tu ramdang club te chu atnol ni tarlan anni hetiang ani ta ga chuanin Alejandro Garnacho hi Chelsea lama akal mai rinna aliana ama ngei po hian atong kain Chelsea pan achak thu asoi ni tarlan anni tu hnaya kan soitak mai ang khan Alejandro Garnacho agent po hi Stamford Bridge mu aloni towa Chelsea nen hin anin doru reng ni turangai anni Paul Pogba po tu hnaya Inter Miami nen soizom anni mana
amai ro chu ESPN FC lamin antar lan dana Paul Pogba hian Inter Miami lam chu pan atum lova chu aya innel na sang jok pan ala tum thu asoi ne tarlan ani thong Paul Pogba hi media ten ankom na European top 5 league a som tu anei nual thu asoya chumi te chu amel mek thu le tu nge thaber anga khoi nge pan se kata thaber ang ti ai ngai tu mek ni hin alanga Major League Soccer pan lam ero ala tum lava European top 5 league club adu ber athlang do ni tarlan anne Pogba ain khel kan mule trap to tin ani chu Saudi Arabia lampoin Vinicius Junior chu senglu antum ngei thu an soi chiang le ta nizana makhanin Jacobs Ben News lamin atarlan dana Vinicius Junior hi kumkhata lo nember turni kumkhata lo nember thei turin Al Ali lam chon an som thu puan ani hiya Al Ali lam hian Vinicius Junior he kumkhata Euro makta doi zathum somnga lo turin an thlem thluk thei anin ring ne tarlan ani bok Euro makta doi zathum somnga hi record ani thei don na Ronaldo an Saudi Arabia a hlo mek ain atam don ani English Premier League ka nu ma nei tha mai Joe Cole point to thar aron neya tu na ya khan media ten ankom na Liverpool team chu thaviau ma se thatok lo na lai an la nei thu asoi Joe Cole chuan Liverpool team hi tun din huna Europa chun a thaber te zingami an ni ti kapum thlapa amai ro chu an squad hi ti chakbel an langai ni in ka hria a tuna hian thaviau ma se season top lama tal boy theina chance an nei ni in ka hria chumi an boina tikiang thei tur chan mithar an la senglu ngai in ka hria a an kol sa tuna thatok lo te po hral ngai an nei nual ni in ka hrempok chumi chu an ti hlo thling thei ni chuan Liverpool hi dan thei an ni po karing lo ti in asoi tun naya Brazil forward Neymar an porok anei lian chho zela media ten ankom na Neymar chon khovela footballer tha iti han soite tia an zona chu achanga Neymar chuan khovel footballer piang to zinga hin mi thatak tak chu an tam khop maya tun generation a lain lan mek zinga chuan Lionel Messi Cristiano Ronaldo Kylian Mbappe Vinicius Junior le Mohamed Salah te hi an tha ka ti hi chung lo po chu thatak tak chu an anni heng ho zinga hen Ronaldo le Lionel Messi te hi an thafal nal maya mitam takina Mizo thin Lionel Messi le Cristiano Ronaldo ain I thaim ti Mizo na po changta illa anni noya hen ke chu ka uma anni hi chu khovela a thaberte anni ti hin asoi Arsenal team hina senglu tuma an helmek Rosenborg team tana inland mek naipan point thu thar anei chho zela Norwegian player thazet mai mabak eng tak nei naipan senglu tur hen Arsenal captain Martin Odegaard chuan mimal in remna nei pui atum thu tarlan ani ya Arsenal club ho tu lam te point ma la chak tura adu thu asoi ne tarlan ani bok Arsenal team hian naipan hi an senglu thut mai te po rinna alian chho tran ta English Premier League ka nu ma nei tha mai William Gallas point thu thar aron nei vele ta tun na ya khan media ten ankom na Chelsea team chuan an mamolo an sengnut na salutuk nia a hriat thu asoi William Gallas chuan Chelsea team hi hanen ta ula man tangkai tur ni lem lo kol an nga khop maya player no pang mabak eng tak nei tia an senglu chortak lo po an nga thin hle a man tlom zokin an thral chuak le thin bok hei hi engang sum don nge ke chon ka hre thiam lova man to taka an senglu cher hriam thei tur an ti te po tlom zokin an thral chuak le thin na hei hi Chelsea kalphung dik lo tak chu an ni an senglu zinga fu lo ber nia ka hriat chu Dewsbury Hall kha ania aman po ato ve ang ring khop maya Mase Chelsea team in tun din huna engangin nge an chhor chu kan hre theu anga an mamolem lo lak lu hi an nga lutuk tin William Gallas chon Chelsea chungchang hi asoi Arsenal lampoin antlar hnung lam thuam chak an tumna konga Manchester City tana lo in lan to Danilo chu senglu an tum thu tarlan ani ya Arsenal team hian senior player an nei lo lutuk an tur kan ti thin kha ani ya hemi he hran chungin City tana lo in lan to tuna Italian Serie A club Juventus team tana khelmek Danilo hi senglu antum tur tho tarlan ani Brazil defender kum somthum pathuma upa Danilo hi Juventus nam point shal an phalin arin oma
Arsenal lam hianin an senglu mai rin na te po alian chho tran ta hle Manchester United ina senglu tuma an hel na sat mai Garnacho a chua thut poa anung dol thei tura an hual lok Gilio Enciso point ni jang khan thu thar aron neya Enciso hian be se lo tak main English Premier League kai thar team Ipswich Town chu apan tak thu tar lan aniya season kalme katan lonin he tlap tan hian a khel don anni Enciso hi kan hria theu ang khanin player theina sang tak nei te kan lo hria thin le mu nom tak kha aniya amai ro chu season kalme ka ero Brighton team tan khelna mun achang tam lo khop maya Ipswich Town lama intoi thar turin akal zuita anni Daily Mail Sport News lamin atarlan dana Manchester United lam chuan Manchester City train Jack Grealish su senglu antum tur thu tarlan aniya Marcus Rashford thak tu tan ani hi senglu antum don ne tarlan anni Jack Grealish hi kan hria theu ang khanin a che thatok lova kumliam ta khanin kum khat chungin gola khung mi lova kuminai ro gol ni aron khung vele der to player theina sang tak nei te kan hria thin ni ma se Pep Guardiola hian chotir apoi ti lo ni hin alanga antlap mel ma te hne na po a player shal mai thin Pep Guardiola hian United lama Jack Grealish akal phal mai te po rin na alian chho tran ta hle English Premier League club Liverpool lam point antlar malam thuam chak antum chho ni hin alanga ni zalama khan El National News lamin atarlan dana take fusa ku bot chu Real Sociedad atanga senglu antum tur tho tarlan aron ni vele ta Japanese forward Lionel Messi ti te po anlo pho ve to ball thiam mai take fusa ku bo hi champion no moi choi treu antum na konga mi tangkai tak ani thei arin oma Liverpool lam hian chumi chu hraran chungin senglu antum don ni hin alangta football a khella ya ro pui mai tuna football pandit na thokta Gary Lineker point United boina nia ashiat aron soya Lineker chuan tun din huna hen Liverpool le Arsenal team te hi tlar malam nor konga chon mi thatak an niya an attacking game hi a mu nom thin le chu tiang chu United team lam hian lantir an tum ve thin na a mai ro chu chak tok lo na lai he team hian an neya counter attack atanga in nga ringot hi chu a fu tok lo thin an ni tlar nung lam an phui to lo si phei chuanin thil har satak an ma chon thin na chu tiang chu United team a hen kan humek an ni he an boina chin fel na tur hi chu thil tam tak a uma an ti thei ngei po karinga season topa an table din mun te point ala Sri Lang chu amai ro chu season kalme ka an che chhia ani ero chuan transfer kongka lo in hong tura te po an du ang tokin an che theile don lova chu wa chunin an tumang hianin an chengot thei don lo a ang le tin Lineker chuan asoi ole hati chin hatun tumatan chon ni tamai se thlir tu te ka channel min ngai hlut saka inchunga lom thu ka soi tak meu anni thilpoi mo tak han soi vele taila naktuk lam hi ka ronda thei don lova achan chu naktuk lam hi ka buai deuh don na BLKTP conference lama te rorel palai te kan ni wangin innan lo kha moi si lova chuwang chuan naktuk lam chu ka ronda thei lo dona min hria thiam sham ka ngai dona kar thar lama thungai nom tak te transfer thuleng te inkhe result te kan clear hawin kan ngai thla ho le theu don nia kar top man no am vek ule